Hirjira warmo nang bong difu hirjira rongje kapangcheng. Yuwa Morcha Socheng Mondal Committee Keseng. Nilip Development Block Pen Koilamati Patoram Singnar Arongalong Edon Hem Kikim Kerang Kapatang Tepu J.E. Aphan Karbo Kaputhak Hem Kelong Abang Pipen Lam Clark Kichipi Karbi Prime Time Along Pen Nili Birta Than Bang Sami Monica Milikpi Non Birtang Ton Pen Arjuitha Hirjira Warman Padosi Difu Matipung Arboretum and Craft Center along Hiniang Deng Difu Hirjira Rongaje Pangcheng Pontanglo Hirjir ke hir alo thui kangpu hirjir katok kache pate awarmon ang mong theripo inquiry ni pen difu matipung arboretum and craft center along hiniang deng difu hirjir rongaje pangcheng si ni hirjir rongaje amo pangcheng ponlo hirjir awarmon ang bong bharat sarkar pen padmashri anong e kelong alamet kuru rongwong terang ari deng pen si difu hirjir rongaje ingpu si ni hirjir rongaje ajai mek pangcheng Hirjira Rongaje along Karbi along Ahir Bangatung Kachetong Anparta Arunachal Pradesh Penta Anong Kedo Klong Hirbang Pi Nangachetong Dun Halapu Karbi Alam Kapachan along Perangke Lapen Birta Adichi Aputhak Difu Government College Athan Bang Megi Katharpi Thekar Birta Alo Akongchap Bang Long Sing Teron Lapen Perangke Kangbura Senara Tumsi Kachetong Arat Pen Akro Alam The Chethan Seroy Ponlo Kewangji Lok Sabha MP Kilikalong Bharatiya Janata Party aja kongkache pharangji aphan pura Yuwa Morcha Socheng Mondal Committee keseng amai there niphai Krisir Keparni Hamren BJP Mondal Committee asai hemalong maikaba dopon birta pherang kepen birta nampale Mayalong Chinthong Block Mondal Committee amai phusar the teron pen kachipahem phupon amayalong aluhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh teron la pen West Karbi Anglong BJYM BJP amai phu purna ronghang Lapen WKADC BJP Kongchun Bang Richardson Hanse Socheng VDC Roman Pator Hamren Town Committee Vice Chairman Hatsing Rong Pharpen Chenglok BJP along Klem Bang Phu Bang Phi Atum Chetong Dun Akimi Yuwa Morcha Socheng Mondal Committee Kicha Ponji Aphan Mai Pujor Singh Kro Kongchun Bang Barnabas Terang Dihin Rimbang Hinchong Teron Pen Chenglok Prekjam Arpu Chepek Ponsi Kewangji Lok Sabha Kilik along Socheng Constituency Mesen Pen Ki Pahai Ponji Aphan Bangso Committee Seng Pon Loputa Mayalong EM Rup Singh Teron Pen Lamthe Jai Constituency Inquiry Trok along Pen Ke Socheng Mondal Committee Yuwa Morcha Si Ke Seng Pon Cheng Lang Puta BJYM Ame Pupurna Ronghang Pen Jai Nilip Development Block Pen Koilamati Patoram Singnar Arongalong Edona Hem Kikim Kerang Patang Te Dekpo Karbok Puthak Hem Kelong Wek Bang Phi Lapen Local Committee Mai Phupen There Niphai Krisir Keparni Lam Clark Kachipi Ponobirta Pherang Kepen Birta Nampale Nilip Development Block ke Parlo Angkang Koilamati Patoram Singna Arong Jirkarong Pipi Ahem Kikim Kerang Kipatang Te Det Purat J.E. Sonjoy Be Aphan Karbok Alam Ke Ahok Kalipusi Local Committee Amay Pulapen Ahem Kilong Vek Abang Phi Atum Penta Birta Pachini Ahok Pet Alam Abang Ke Second Storm Natangka Bengalong Nang Lelelang Puta Alang Litumpen Pachini Pontu So Ahem Jitu Kitang Te Athi Bangalalo First Installment Suri Thongkep Rahini Bangke Beneficiary Lapen Aprang Ke Claim J.E. Tumsi Alang latum na so claim niya ting pen claim lo seta jitu non sonjoy be J.E. Sarphan labang so hem ke patang te po bangke second installment na bangke non pustame labang so paisa beneficiary tum ulai long lela lasi alang li be sangho J.E. Sarke kolamati long in charge and that pen bangke alang li mithang asai abdeng claim pon pe mesi ke dam tangke hem ke tangte do tame non alang li Arku endet pen bangke nilitum hem ketang penaan teklong lo lapen labang so hem stame alang li prabjin pen ke claim ke patang pan seli bor ibom tang bangke J.E. pan labang so hem patang te wakoi kiti bangke nilitum rat pen bangke cedon unde lo cedon unde the bangla lo poisa numpus tame second installment ulai lelang kasi labang so hema bangke niltum ning thelo department tum J.E. Sartum prabjin pen
รัฐพันธุ์มาทาจิตุเบเนฟิสรีทำมาทาเป็นลาพอยซาสเกนอินสตอลเมนต์แต่เป็นนังปัลลุดเป็นลาบางส่วนเก็บตังค์ประพดินภาษีนี่เลยชุนิงรีเลยtu mi por la so ki bang hut ni li bang bi der lo la so hosing ke la hai tum ki bang long ke ni limun si hem ke do amasi bang ninje non pala man si alang di ninje dun der lo sini li ke alang li tum pulo report la phanda batai nang ki hang pu tami la ke ka chu re lam ni di hang long le a phe ni di ki hang ki ta the ba ke hang nang ya rom ta ave phe ma lang di non pu bia sang ho sa lang di klem bo ma kama sta ni sen penili phanta la pang so hem nang patang ki vek ji pa lang di lam cha ki kang la penili ning the la pang so hem tang vek ji pu penili ni ning the da ta thang chi ni ne ma si bang la son ning je noi la pu ning je noi pu ma si ni li ta tha kon thek the ma si ni li ta la pu ning je den der ki bang hos ni bang abe ni tum ini ke ni tum phan arju check pen se ya ta kam sami media sami pinang ye polo sami la bang so hemalong la bang ki apang aji isi pinen claim hala susi pois bank pen ni tum ni ke just in charge of kilang dun bang lo dang local committee president lo la se hala suhut bank pen transfer lo dukan vendor lo transfer lo la transfer det pen enke bank lo pen asap sak chenamat enke poisa transfer ferek ma sab der chelo der ches tami din never jit to 32,000 tangka bank ke das so teng ke alang tum ni tum claim patang lo ni teknong lo enke la pena phi bang ke non bang ke sonjoy ji sonjoy nang le rock pen bang ke koila mati dang bang ke hem ke tang tang dupik lo aprang son ke li non bang ke sitame non ning du alam lo alang phan nong no ki jo bang ke ni tum ning dupik ni lu local committee hin pen tami ning dup paklang lo hen mesen lo ning samjin lo ni tum ta he non la bang so besar sinang klem pilo na tini ciklo jon rai beng ba ciklo jon yang mo sini ni tum he mana patang bidel non la besar be mena pulon de asar men ke menda ni ni bel o son joy be non asar men no la lang li ke klem bo makam ke mesen la pulon di nam tum thailong ke di ni tum ke complaining tum ti mati sa mesen ke non dam tang an ta ha kasi non ni tum la bang so hem du lo non he non du lo mesen ning samjin lo ni li hem bang ke ni lo kan hini la do kai po ha prang aji tum sini li hem ke hormon nang thong lo sakami nang klem pi der lo nang ke nona ji la sa son joy be na klem hod bang si ni li hem nang ke tang der lo ni li tum stami ni rong pik lo la nona ji pha la pen la bai du tum pha stami ni rong lo la so hem na pa tang pi der po nona bang ke hem ta tang lo ni li tum nang ke non du lok lo la si choro lo la sa ji phan ta la son joy be phan ta non molom so por phan birta moin toponix na Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Diffu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Nona pirbi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba long le la ne seng he kang sa ma tha dam lo te ne kayala oni ache the na an si chelo jine Wang ignon, wang petnon.
KLNLF resim kiot asong indeng kora phorup talina sengkan katalon mati silver jubilee celebration along Karbi long san kora rat tuan ta chitong dun pen alira cham ki pidun jia phan song kong chun bang thong terona hin pen chudin repon katalon jia dim laki taralang so Karbi people's hall la pen katalon ji arni laki therini pha inkora isi pen hini arni Aturkimi Academy Jifu affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Uff, ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan mau mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, no alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Difu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo opi puthot birta long wang thuiklo. Indian government pen kidukela gatuma phan kapathik pon affordable nutrition and nourishment assistant scheme pen check so langso elong IFP shop along sangilin pen sikai si ke jornang jiadim sikahini ke an puakoy ke klanga puthak lam klar ka chipi pon birta kadnews along birta nang pale. Difu rong chabe inglenga rong maker check so langso FP shop ahem phi sangpi junaki kropi aputhak there ni phaing koyarni Thekar niwang birta lapen Card News Channel along kapaklang pon sikai si pen kipinang jia sang sikahini pen ke jorpu kapati pon aputhak lam klar kachipi alang li pen lam klar kachipi pon alam the lake alang li hin pen mentu ne sitame lapusona sai klemlong le pusi lam klar kachipi laso puthak kapache thanga bang check so langso along kedo sarsing hanse si nang kapati pon thap pusi alang li hin pen pachini Channel kan theka tum media person tu juga nama rasabut sasingan se yang mengidul kolam kita ke coba ya dah kini dikasih sikai si kita asal lama ke ahok kan sasingan se kan dia lama ke ahok kan Bokajan Police Station kapar loangkang balipothara hithia dongalong
Heri ni phai Chrisir cap ajopor numuligar anat pen Dimapur anat kedam bom ihum AS09C 7771 diesel atrak kate warabang amek kamek I ajok tower pen suipitsi langroi ke klodam chok abirta pherang ke pen birta napali Birda ka homrida mahut ka chini dun atengke truck kate warla pen ka chirap dun abang puatum kopai ke mia jok apran anke joklo alang litum asap anse areng ahuso chorlo bang hini aphanta bokajan CHC along si kisulang pon bomlo halapu bokajan police atum ta karjulong pen adim an pali dun si recovery van humpli an kangthur ponjia phansi siding bomlo lapen jangtu truck aphan bokajan police station along kibi pon kok ji aphansi claim pon bomlo busi birta long dun Karbi prime time bangela pon sing ton poniklo do me thak me kurwang thu